Lahorijan malom nagatum longle ng kachiray ington tele. Krira Bharati Karbinglong District Committee pen Chiti Craziarni Bharat Jago Dor Amo Kapachun. Kasa Stadium adung auto lapen scooty ka chetong ajok inuta renghu kisso. Kardom nili karbi berta tamang thare chesong tero non bertang ton pen RJ tham. Karbi nglong lapen Nagaland ahoy Lahorijan malom naga tum longle ka chirai ington telan. Berta kire ponlong atengke Karbi nglong longle Lahorijan Nilmar T Stis Gutambasti Balijan lapen khotkotia Hawar malom Dimapur arlo kidu naga tum arnivangta longle nang ka chirai asai ington pon pelan. Naga tum tangka maha kido kokojok Karbinglong alongle part 2 ay teglong si Karbinglong kido tegmuchot remuchot kithi kiding atum pen chingki chithan si tangka pipen arnivangta longle nang chilang jengtoy jengni titilo kamang humeme alama bangke naga tum kupuson si laan ang tin chipathi pen laan alongle adang kithi kachirai longwaret ma pumeme ahok pe alama bangke ladak ilitum Karbinglong arlo kido akar biatom tangka penajok alam kroidun si dimklong peklo. Non nangli tumaphan kapaklang ponamohor laki Lahorijan Asian Highway kung second ESRF kedam atwar pen kichya suatum athiri adungan cheri pharo pho alongle inut naga nang cherai tang along lilo. Pinang tumaphan tangka pitanglo non ke alongle pata phan sai ke claim Japan anvetlo. Alo mukha anke sigdang bomlo puta chinidun. Lasi Karbinglong kido khailong reapan kaching honatum prabjin pen langchari dunra kikham khidun tipsi kimeji pusi inut banghini longri kaching hon aradatum ningje. Ola nilinung anatula bang solong le right chiri pharok pho 500 bighas along le Dimapur pen ini dan naga bang sila bang solong le nang chirai tanglo. Lasi non Pinangan kecirok to karat tumpen nilit tumpan kecini sikini nilit tuladak adim nang huripen dali tumpan paklang lo lasi ke bangji ani labang so along le labang so naga bang pu labang so 500 bigha along le alang li kecirai ji koson si kecirai lo ima ma koson si alang li ke kema labang ke kecirai lo ina lo lima labang ke Karbiang Autonomous Council tumsi ari deng dolo pipot ma labang ke ajat pen sitame ARO office mate revenue office dipu pen alang li tum labang solong le kecirai pan kota bunai bek nai lasi alang li lahul akam stamne non chekem bom lo lapen official akam penangan aprandam lo pusi ni ajulong lapen labang solong le kachirai diaji phan penang an akitek kire lapen organization akang tangkring tak kang tangkring tum bandame chingki pen tangka poisa pen tang lo pusi ni tum mabeta lo pistulak thya kera pen bukayan pen ili anonterang kat news Krira Bharati Karbinglong District Committee pen Chitini Phai Crazy Arni Dipu Golf Boys Higher Secondary School Batua Klam pen Dipu Manja Kacheleng atawar FCI atawar Krongpli atawar an Bharat Jago Dor mate Bharat Thornon Akikat Padopon Chicago Rong Supialong 1890 training kan Swami Vivekananda Sumindar Amai Pialong Lamthei ke Jailong Pachetondun pen Kira Bharati Karbinglong District Committee tumpen Chitini Phai Crazy Arni ada 4-5 pen Dipu Golf Boys Higher Secondary School Batua Klamalong pen Dipu Manja Kacheleng atawar FCI Tuwar Kokpli atawar an Bharat Jago Dor mate Bharat Thornon Kekat Padopon Karbianglong Jila Singha Pracharak Harsing Teron Arideng pen Kepangcheng Laso Akikat FCI dung an pali Dampen Puthot Dipu Golf Boys Higher Secondary School Batua Klamalong Chingrom Dam 2 Bangparo hini dokai kekat kacepati abang pubang pia tumpen lang hehui tirikam ahin pen kiru ke thaita padopon Bharat Thornon akikat ajay mek tirikam ahin pen kamsing hanse gona terang prodip tiso putu mithi monsing teron kangbura sinar vosu taekwondo karate lapen kapre kapre kapatualong kacepati dun anong kacethang abang pubang pia tum Chipati dun. Anparta Dipurong Supialong kedo Pregjam School lapen Lo Charlie Alsomar lapen Thanbang atumta La Sojay Megalong Chito dun pen RDP dun si Mesen pen sayang deng pachun po.
Chiti ni pai crazy Arni tili isia por malom kasa stadium adung ihum a Scotty apan otoreksa kapatong tekang ajo Scotty katewar bang men kangun idet pen ahum kaprek otoreksa apan kapatong damder arenghu kisu. Birta kelong dun thank Deep Golf College ke Charlie HS first year also Deepak Nath Arta ningkan Great Roxy College pen mina hem birlaan kachedamba mahotsi ihum auto reksa men kapatong tekang pen ajok auto reksa bang pasang sesi dam joy lumate kat phitlo Scotty apan kapatong tekang ahir kang tang rak lapen aputhakta dangni veda jok khangun I detlo laso jok ahum kaprek kacheleng bom auto reksa apan patong dun derlo Kopay kemi laso kachetong along areng hukeso ahir ing tangrak anke avelang Scotty Quebec Dipu Golf College along HS first year ang deng ke Charlie areng hukeso abang apan Dipu Civil Hospital long police atumpen sekelang Japan ponlo pose birta longdun. Number 16 Numati constituency arlo donghap inglong piahawar along kedamtang chiti ni pai kep arni ada porpai ner kepa porpet number 2 donghap English LP School Sertalin asengkan kepleng aliradon pen katalon pon pusi denggang katnyo sa perangki Robin Bepen birta nang pale Sertalin aningkan kepleng arni katalon pon along aluhi sarpo amana peng pen MSc Ritesh Inghi kacopa aluhi samilang so block pen VDC chairman Juti Timong samilang so block along Klembang Purup Singh Bay Kasa Maipu Borsing Crow Chinthong Ronghang English High School Headmaster Thonisor Teron Donghap Sorkari Rongasar Babu Tokbi Dengang Sports Association na Maipu Dhonu Krop Menchenglok Penangan Kichopha Luhi Atum Chetong Dun Ringti Sertalin Ketalon along Maipu Horidev Timong Arideng Pensi Lama Pangjarponlo Lapen MSc Inghi Arideng Pensi Milur Kai Pose Sertalin Ketalon Asay Angdeng Pangchengponlo Anparata, Sertalin asengkan adun tu arni mesenpen katalon ponji apan, Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang apan kachopha ponji, aputhak MSc Riteshing hipen donghap araratumapan lamthe chak tekang. Durga Puja apipen, Barokwa NH36 atowar pipen donghap ahawar an, kacheleng apan mesen towar kaslam piponji apan, radatumapan lamchak pipontu. Birta bangalapan si Kangton Poniklo, lai bom thakad news na, dumi thak me, korang